ohle a pele ga fa ke go file sefiso nnyane a re a bona kaka kulungile baba ge ka ba tsotlhe tše ka moka tsona di phethagala ka baka la morero wa gago go lokile e fela ge ka ba ga se wena o dirago dilo tše modimo tšhela sampo ande go nyako o bona gore modimo wa kwa ene o a betha ebile o alwa kwa re mola o botša modimo gore modimo o fetša go mofa seemo go fetša go tlotlo o kitimiša batho gotlhe mo o re he kae jwa ge o tetwela modimo o emela mone e ba tlo go fohla yo marawa wena o swanetše o no dula o tšea diemo ka moka o di fa mafelong a maleba mo e lego gore o tla kgona go hwetšwa go lwelwa ka baka la gore tše dingwe tša diemo ga di hloke maatla a gago a di hloke šata la gago a di hloke energy ya gago a di hloke selo ya nna ke nna morwa motšha maubane ke nna ka kapa radio ke la bobedi motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 IF male emeletše lenane go lapitšeng tše kgolo karolwana ke ya tharolo ya mathata mo e lego gore re tsamaya le professor Moremi fa e lego ngaka ya borena ya setšo go tšwe gona ka fale a ga matlala ramošebo ka kapo mola kgauzo le leta mo fale nkore ke tle ka mo go wena moroka ke tshepe gore o bile le weekend e monate le letšatši la maabane le monate le lekgonne o sa tlhole gabotse gomme re a leboga mongaka tšea sebaka se o tamiše balli ba rena fa o tamiše babogedi o tamiše batheeletši o seke wa lebala le ba www.epsrs.co.za moroka a ke go tame malome ka kapa ke leboge madume nnete re hlole gabotse molato ga ra o bona ke dumediša magoši a borena ke dumediša ba ka mo kgašong batheeletši ba rena ba mehla le matšatši bao ba theetšago motse community radio station ke dumediša baruti ba porofeta mangaka a setšo ke a le dumediša ka mafarahlahleng ka Facebook re a le dumediša bao le re theeleditšego ebile le re bogetšego le lekgole re a leboga le kae batswadi le kae nna ke rena ba ke ba ga mang nna ke nna le dia magoro ka Mamphogo tate ke nna magoro a mphake magoro mphake magoro ke mokgekolo a gešo all right abuti o mogolo ko mofe o mogolo o latela le bona ba swana thata o godiso mogoro kgodiso all right abuti ka mola mo adimelelana batho a berekise lo ka re kry-a nna ke nna tišetšo magoro a Mamphogo o kgodišo le tiišetšo o ya ya le tlo theetša malome ka kapa o tla lefa melao ya kgašo ba ga magoro go tšwa ka Mamphogo ba gorogile malome ka kapa ke bao right a ke leboge moroka re leboge ba ga magoro gore ba gorogile lenaneng la pitšeng tše kgolo ke gona mo nna ke le kakapa radio ke ngaka Moremi ke malefo ke leko ba re malefo ba ra mokgalabo ge leko ba phentše ba re la ke nko lokiše moo ba ra mokgalabo ka mo a ke le netefaletšeng ba gešo gore le fihlile lefelong la maleba mo e lego gore le tlo hwetša thušo gomme a re netefatšeng gore di lathekeng di go silent sa bobedi re netefatšeng gore re seke ra bitša maina a dingaka ba porofeta le dikereke mo moyeng re seke ra bitša baagišane ba rena ka maina kapa ba bangwe ba ba reagileng le bona kua Mamphogo re seke ra ba bitša ka maina se sengwe gape magagešo a re arabeng dipotšišo go ya ka mokgwa re botšišwago ka gona se sengwe gape a re tšeeng nnete fela re bieng tafoleng gore re tle re kgoneng a go thušega go ya ka se
re tla beng re se boletse ebile e le sona se re tla išago go ba go fitlha re fitlha mo pitšeng tše kgolo ngaka Moremišo bagešo nke be a robetse ka se sebaka a khutša a rometše ba bangwe gore ba tle ba mo tšeele ditaba tša lena e fela o te thwele a titima boroko gore a tle a te kwele mathata a ga Magoro gore a tsebe gore ge a tloga mo a ya go bolela le badimo ba gabo o bolela le badimo ba gabo ka tsela mohuta mang gore a tla kgone go tseba gore ba ga Magoro o ya go ba thuša ka eng ka taelo tša mohuta mang ka tsela ya mohuta mang ka baka la gore mathata re na le ona bagešo le rena re le bokakapa jwale a bo rena a re imela le seke lano bona re ema ema ga ka la raowa gore a re bokakapa bona ba ne mathata a re imela bagešo tšatši le leng re tlatle re titliša gona mo pitšeng tše kgolo batho ba kwa bokakapa ba bolela Moroka a ke tsebe gore mohlho mongwe pele nka ba bapalela setsopolwana se go ka ba le se o ka ratago go se fetiša mohlho mongwe malome Kakapa a ke re ka ga gone jwale a gone se nka se fetišang a banape batle natšo aga mmagorena Magoro ka fawe ge o ka kwa setsopolwana se ke se bapalago se seema ke ka gora gore e tlabele nako ya gago ya gore o re fe ditaba o thege ditho o teketle o bolele taba tša gago gabotse o seke wa tšhoga ka mo ke ka mutsa go ne bothata felo o ka gae ngwanešo o no thega ditho wa tšea letšhogo wa lebeela mola wa o tlolola taba tša gago gabotse gore di tle di kgone go kwagala aga maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga mantšwe felo le selemo ya se motse community radio station e ka se rwešwe go ipetolela ka maikutlo a le batheeletši ba ba leng ngwana kua gare ga metsi a kgole le kgausi a re thome gabotse mama le ile e sa bolela la tsene ya le ka thoma mo ya o futumetše le ka tsena Mmagorena nna ke le Lydia Magoro ke a dumediša ba ba leng ka mo studiong ka moka Ntate Kakapa Tate Moremi le ba bangwe le ba leina la bona ke thoma go lekwa le kgono gabotse le ba e lo bane ba re theeleditše ka ena e rile sebaka se ke re ke a dumediša tše ke tlong go di bolela mo le bontate Moremi le bontate Kakapa ke be ke tlala go tlo kgopela thuso ke a lla ka gare ga lapa ke lla ka mabapi le taba bana bana ba ka ga ba kgone go phedišana le batho ga ba re ba tswile ba ile seterateng ba boa ba gapetše megogo jale ga ke kgone go tseba gabotse gore na o ka belo bane tabe e riang ka mokgo na ke taba modimo ore ke taba mogofe ga ke kgone go tseba ga ba ka no re bona ba ka ena nako eo ba reng ba tswa ba re ba bo Mississippi ba thoma o mongwe a boa tšhologa madi ebile go buile o mongwe a ka no re ke a thoma re ke di a tsona tša mohuto ebile wa boa ba kgoga dikristane jale ke kgone go tseba gore gabotsebotse tlhakatlhakano e leng ka kua gare ga lapalela e kgosa keng jale be ke kgopela modimo a gešo le badimo ba gešo ka mokana ga bona ke rehle ge ke tlile mo go Ntate Moremi le Ntate Kakapa tše ke tlong go di bolela le kgono modimo le yena a nkwe ka ne ke a lla ka gare ga lapa ke dutše le bana ba ka mola Stanley Sera sa mola Mampho go Bolahla Kgomo go tloga ka 2004 a se ke bona bothata bo ba ntirelang jona ebile ba godile ke banna šibakwe bana ba ka ke ba bahlano jale mona e leng godi ga bona e leng ba bahlano bona ba babedi ba ke neng le bona mo ke bona ba nkudubanyang ba nkiša fase le godimo ntane jale gona jale ka e nako ga gore ke bolela le bona a ba kgone go kwešiša a ba gokwe motse o la Mampho go ka mokana ga ona a o sa mpona le gore ke mosadi le monna la Magoro ga a sa bonala le ka mola gare ga lapa gore ke monna gona jale go a swana ka e nako wala gona jale ke kgone go tseba o kgodiso a kgone go tseba gore mola le ntsheng na wene ngwana kane dilo tše ko o di riang di a ntlaba godimo ga gage ke ngwana o e leng gobane o tlo re go o bolela le yena a kgone go kwa gore motswadi wa bolela ngwana o ntšhentšheditše metseng ka baka la gage ka mokgwa a phelang le batho ka gona a go sane bophelo wa buša gona ka mokgwa tše a di riang wa thoma napile gore ngwana gešo a re die ntwa go sana le ke moka ba buše ba tše dilo tšela ba kgoge ga ba fetša go kgoga mola ke moka wa sepela o lo boalo le motho kua pateng ga a boa go lwa le motho ola
ke mokana pele ga a fitlha ka gae le gona bale e ba sefogotlhele fela ke kgone go tseba gore na bana ba ka nto e leng gona ka nne ke ba godisitse gabotse se se dirang gore ba be ka mokgo ke eng ntle jale e napeng e ntlaba ga kudu-kudu ntate Moremi le ntate Kakapa bana ba ka e leng 5 a bona o moteisa le monnyane o sa nne 13 years ola o mogolo ola le yena ga re ke a le ka re nke ke no marketa meberekwana mmereko o ne o hwetša wa boa mmerekong ke mokana pile ba re mmereko o fedile ba re ka kgwedi ya bobedi ba re mmereko o fedile ya boa gape-gape ya ba kgodišo le yena a le ka re ke o marketa kua sekgweng a boa mono gae ba re o tle le motho mmerekong ga a fitlha mmerekong kgodišo mola mmerekong a sa qualify ke moka wa tlošwa mola mmerekong o nepile motho ola wa šala o šala a bereka ntlane gone bjale tata go bona o berekile 30 years ka moka a le magweng ngwago ko a bona le mogae a tlišitše ke taba maoto a ga ba mokgalapo jale gone bjale ke kgone go kweša gore bana na tlhokomelo le be tlhokomelang ke tata go bona o tloga ka nako ya makuka go fitlha 30 years ka mokana ga yona na ga ba kgone go e amogela gore lena bana go ne se seng se le gobane mohlho mongwe se le šira ka mo pele ga lena ke tsebe jale gona mo be ke kgopela thušo gore bana ba ka le bona ba swane le batho ba bangwe ba tle go le go ba fapana le batho strateng ba buša le bona kore ba teiwa le bona ba tia ba teiwa ba tia le bona ge ba sa tšwe madi ba bang ka ntle ba tšwa madi nteo ke tabe telele kane e thomile go tloga ka 2018 abuti ya bona a fapana le motho Mississippi motho le ga a fapana le yena ke moka ba costa gore ga ba tiana mola yena a tshwara lepotlela re ke a tia TV ya Mississippi ga tia TV ya Mississippi di feta ka yena mara gomme o swantse gore yena a patele TV eo jale go buile gape-gape ge a ka no re ke a sepela ola wa boa ke re bona le matlhogo tša bona di ne mabadi ka mokgola leng ka gona o tloga nebeke tše pedi a sa tšwa sepetlele yena ola o le yena wa bona ke motlhogong o ne le mabadi ke selepe wa remiwa ka selepe matsogo a ka no a ntšha emišari ya so gore mo go le mo ba sepelantsheng ba teiwa a ke tse gore na go teiwa mo go ba go kgosetsa gore ka rena batho ba ba rate swantse re no feta dikgwa ka dikristane kane tsona ba teiwa e le gobane kua morago ba setse ba dikgoga dilo tše tša bona ko di bela ke kweše gore bona ba topotša gore na re tepa maatla re ba le enka o re rea jwang ga ke sa kona le batho motseng wa Mamphogo fela ke kgone go tseba gabotse gore nna bana ba nto e ba tsenetseng ke mogofe gore ge e se mogofe na se se ntsenetseng ka gare ga lapa laka se se ka ke eng bana ga ba kgone go kwana le batho bana ge ba re ke swara mebereko ba palelwa ba napile bokore ba no go ntšha o swara mmereko kgwedi o bobedi ba go tloša mmerekong tata go bona se le yena o dutse gae maoto a baba o šetse ba no fetša ka gore Mamphogo ba fetša ba no ra boa bana ba magoro ye nngwe le nngwe polelo ke bana ba magoro ge re botšiša ba re a bona ba re rumula nna bile re fetša le bana le rena re no ba le maatla gore se ke ra tšhaba le go lwa le motho ka baka la dikristane o ke se re go sole bataba wa sole bataba ka gore a ke rie so ke mohlomong le nna ke tla se boife go thomana le bona ka lwa le bona a ke sa kwana le motho motseng wa Mamphogo ka baka la bana ale se nka se bolelang gabotse thabelang ntate Moremi le ntate Kakapa ke ntate Magoro wa bolelang mo ke bana ba ka ka mo nda ke na le firstborn ke ya mošimanyana ko gae go latela kwa ngwannyane go latelago go ba mošimanyane mongwe wa mafela sa le monnyane le ena mara se tla tsena sekolo ko re ga nyane re ke tlile mo mosadi o ile a thoma a llantshela re gape go dira 1 2 3 ka kgwetsa re ke ile ka no tša matsapa ma lena ka tswela ka ntle ke le monna ka kgwetsa ke no sepela ke ya bua ke iša ke bona ka ntle ka dira re ke kgotlelele nna bja ka kgwetsa re ka mokgotlelelang ka gona man fe ke fele ke no ga difata ke no re ke bone banna ba ka mo ka kgwetsa gore ke ne mo ke hlalantshe ka kgwetsa ke tsamaya ke sibelela ka mo le ka kgwetsa ka kware ka jarata ka number 1 mathomo banthara ba nkapeletse sebata ka moo le bana ba le ge ba tlo lwana ka ga bona ka kgwetsa gore le ntu ya ba itire ka kgwetsa gore ba ba bitša ka se ba ba bitšang ka sona ke ile ke tlo kwa ba jere gempe ya bona ya skipa
and then ge ba bitša easy la ke ile ka re ke lebelela thufu ke tsena ka mo le ka mokgotsa batho ba le ba bolela ntwete and then le tšhelete ga ke nna le yone and then ka mo magoa sa le ka nako ke ba ke maoto ba sempe tšhelete tša ka moka banna ba ntse ba 54 ge ke tlo botšiša HR a nompotsa re ya kae ka CCM ebjala ke botšiša motho ke be ke mmereka ka mmotsa ke rap maoto ke fulisone ke tlotle mmereko nna ke eme jwa fa ba bampiamo ge ke tlo botšiša ke tlo mara ke re gape tšhelete ke phone number mpelang ditšhelete ntshe ko ntweo ba nthela ba re ke fulile company ka kgotsa re company ile a re kry-a rena di-payslip ya gabotse gane tšhelete mo bua ba sae ba bereke nako ba tlo thoma go fele ba mfounela ka morago fa re gape go ria ka 1 2 3 fela ke ba founela ke ge ba mpotsa ba re nne o swantse ke gore o ikore ka nne ntshepiša re tla gofa ke sa tsone problem a bona go direga ngwebo re ke ntile yang kutšha bohloko ke tla ba ke ge bana baka ba elwa and then o ga ka ra etswa speech o emišitša o mongmola o topa jibola gabotse mo moseng wa o la mogolole and then o ga šitšeng bua yena ga botsane bothata jwa ke tla gore o ba jilo fetše sekolo ka moka total feditše lo ka moro mama a renkele a netšo gore nkele kae kae o ntšela nta gore a ka tloga tsena a subelela license ke mo tšeišitše yena le ena a ne mampha bothata mara bothata jwa gago ke mmele bohloko wa bona no sora togo ke ka bo re mo gape go aba o gana magetla ena ke tla be bona seng sa bona o makatša a ferela a butiago ke motšhelagare molato ke eng a botse o tshwenya butiago na and then wo monyano senya ka go fela rekša diaparo tša bona gore a di swariše ke nto le mothata jwa mo ke ne nao mo ka kua gare ga lapa le ke ne lalaka mosadi o le ka ena a ne bothata and then ka mogare ga ngako ge ke robetše o le nto e sepela mo ka mmara ka mogare marentšhela ka movu a kgonta ke re ke a lebelela ke tsere go direga nna ke sepitse go batho ba ba ka ba raro ba bolela ntwete ya gore ka re tšhelete ke na ba ntha gore ba epetse selo ka mojarateng jwa ke dikuša gore nte ka ba e yone e dirang bana bao go ba jwang and then le keepers ba re ba swere mara skipa ba jere sao mo teng mara ke kgone tsa ba ba ile sao ba re ga batho ba ba bitse ba ba tlhaka ke skipa ba swere le go thoma o no hlakahlakana mo ka se tibusele ntela e petsweng ka mara ya rata gore ke and then e ntšhelang ka mo gore a itsebe ke rutile mosedi ke laetele bone ke re gapa ke bone se mara se sengwe se pego sa le mo kgone se felele go etša mo maotong a mpete and then le sante ke kwele bana ba re gape papa re robetse go fele go tsena sante re kgaša majadi nna ke fe ke no thetša leswika and then ka tlo kwa le mosadi wa mpotsa re mara no ba ke sa tseng go tšhaba go bolela mara be sone le bena a wela ke mohlatsetse ke feel ke ne le ka tse magotlo a sepela ka moka mara tore pa gape ke a tlabe ka molapeng a gone magotlo gone gotlo le lenyane le ge ke nyaka ka tsela o tlo le la sa bonana mara a magolo le ka moka le ka tsela le no le tšhe ya bolala mara lenyane la lona senke le go tša ga ene ba lenyane ga re kgone tse re ne molata wa lona a botse go diega nna no fele re time alright and then se seng gape kona ona maoto a ona ntshwenyang ka ona le ga mosadi o a go tshwenya ke and then sa bobedi ke gore le mohlapo ga botse mo kry-a mo go ina ya ga bedi ba la makala ka kutisa tsere problem a go ke eng a re matheka a bohloko ga ile bona mehlapo yeah alright re ka fa abuti o mogolo le yena a tepolelela gore o nyaka thušo ya mohuta mang mo lokišetše the right reverend o mogološo yana ke nna mešomyanong no ra ke gola ke tlhalefe ka no golela strateng like the weekend ke rata bua leng
e phela le bashimenyana e o le gona ba letšatši le gona tla mošimenyana monna ke yena go ntlia go nkgokiša ona motsokong go tloga mosale ke thoma ono rata ona motsokong bophelo bja ko thoma mo tšhentšha o etla gona moo le nna nne wa ke loma ke sa tetsee gore ke eme ka ke sa tenyake o ne phela ke nagana too much ente kwa ona motsokong mfang pressure gore ke no phela ke naganeditše godimo ga mantši ona ke nagane eno ba ona motsokong a ye ka mola re ra ge re tlo e tsena tabeng e be e le gore re kwele ditaba ka moka. nna ke nna tišetso ka maphokgo ga bantši ba ntse ba ka lekana nna e le nna ga botse ngwaga molao botse ka lapeng la ke fitlha ka tlhakano Ntate Malefu mo matameletše lekopelwana le tlhakatlhakano sentse ga botse no thoma le mo bane mogala bo sentse a bula fase ka gae wa ba le mo bane ga botse go fedi go tsena motswala gage ka gare le go dingwala le mo sentse a bula ka gae ga go le thabo bana ba gage ka mokana ga bona bane go ja dikgobalo ka moka lefa la gage ka moka la sepela le mehlape ya gage ata gore sentse go tsena motswala ka mo jarateng gono sentse go no ba tshele ka gare bana ka moka ba sa kwane re no tlhabana ka dithipa go dimo ga moka mokana ga jone no ba ditshele sentse a tsena ka mo jarateng ya mme le tata fetša dula so tate ka gae ga ke tseboreng ke re thoma re ya ko difamily le tshwarišane kua le kua ka moka wa gana go apara one bua le re le so family ya botate ka moka ke gona mara mo ba re kgotsa thekgono ba ya maoledi fela o bana ga ke tsebe gore ke eng o bana ga botse nang ba irile mogala bola ko jarateng ya mme o bana gape gape ke a bua ke tsamaya mo seterateng ga ke ntse ke ya fase le godimo ke theoša ke nyeloša mo ke fetang gona ga ke tsebe gore tsamaya mpeela mapheko go tsamaya re yang godimo ga batho a tshenya leina o mo go diagalang godimo ga ke mpakela manaba gore ka mokana ga tsone o no nrerela mo ke fetang gona gape-gape se se ntshwenyang mo bošego gareng gale go ga dikristale ke theoša ke nyeloša e ya fase le godimo ke bona dilo tša go se tsebalege mo tseleng bošego le mosegare ke ya kua le kua ka re mola ke re ke a kgeloga ka re ga dikristale ge ke re ke a robala ke a magala ke a tlhobela ke kgotse boroko bošego le mosegare o kgona go e tlogela crystale a botisetso le go bala mo keleng ke tlogele mara ke a tlhobela mo bophelong ga ke kgotse boroko tle le metlha ka go matere ke a phafoga ke thoma go kgetšha boroko gape ka masa ga ma 6 ande ke bokgweletša thate ga ke robala ke tse boreng ke eng e bane iri ya ge godimo gake ke kwa bolela ka motswala wa tate o dula le lena ka ga bolena a sentse go no re ga tlhakatlhakano gore a sa re batamela gore batamela sentse mogala ke wa bula gae o ne mengwaga mekae o phela ka gare ga mathata maso a botisetso sentse go ba komeng ka 2018 6 years 5 years gona moa o le ka gare ga mathata a a o ne ngwana a o ne mosadi a o ne selo tšeo ke nampe ke di beile pele mo bophelong ga botse ntho ela e jwang a botisetso like e ka se go fe maele a makaone ne goba yona ge motho a e kgoga so o kgona go nagana ga botse no ka gore ka nako o no ba wena o neng so like ya go swana le tšhelete goba maybe mmereko o rileng na o bereka se ke no bereka mo bophelong sa tlo tlogela sekolo maloba gausi ona ngwago ane ko tlogediša ke yona kristal go raya gore gabotse e kgona go tlogediša motho sekolo and then go lwa gantšhi go lwa ge o šetše o e kgogile goba le ge e se la e kgoga lenolwa le batho ga sentse go no thoma tsona je ka le ka jarateng ya mme sentse dikgomalo di no thoma gona moo le metsoko sentse no thoma gona moo a butomogolo o na le nako e kae wena o e kgoga ane ne 3 years ke kgoga o ne 3 years o feta botitisetso ka mengwaga mekae a o titise go feta 5 years ka 5 years okay mola ba kgogang ntho a buti ke eng tše botse tše o bonang o ka re mo gongwe o kgonne go di kgobokantšha so yone nna mo gonna ena mpe mfa mathata go botse nna
o no nagana ka mo nna bophelo ba ka te naganisha go botse ka tenya gore ke eme kae wena tsone dintši ke re kgobokantšhitše le ngwane ke bile nae le mosadi ke ne le ena eno bangwe e tla banega ka mo go se ka mokgwa mohutulo mo nna le ditšhomi no tšhaba tše ka moke di tšhabile mone mare yona ga mphe bothata nne ge o e gogile a o lo le motho a o tshwenye motho ba kgone no ntshwenya ntše ke e gogile le bana ke no ba tlogela ke no kgopišega ke no ba tlogela mare nako ngwe ke no kgona go tlala ke peo ke no rae like ke motho wa lapa ke nna ke fela ke re ke tiišetša seatla godimo ga bona okay so vale abuti ka mola walla ka mabapi le taba yona nte gore gape ke goga nte wala re ka mofa maele mohuta mang abuti monno le maele ke tsere ka mofa maele a mohuta mang la no mmojela yena no e tlogele ka taba re mmekiša ke mo bone yena gale ba social e nngwe le nngwe ke iri ya nna o ntšhala morago monno wa taba re gale ba ntatela le thakana jaaka ka moo ke nšhetse nna morago ga botse ba go rata batho ba bantši bona ba no phela ba šetse nna morago no kua nakeng e ke bula le ngwe yone e marang buana o šio ba mfuraletse ka mo go ra gore ga botse mophološi wa setšhaba le mophološi wa lapa la geno go bana ba mamago ga botse e ka ba wena kore ge ba ka go bona o swere tsela ye nngwe ya gore jwale o lekana le bophelo o ya dikolong o ya kae ba ka go šala morago wa ba bona ya so go ra gore motho o santse a loka buti a re age wena and then ba le o tsebang gore ba go šala morago ba tle ba kgone go ka atlega maphelong a bona abuti o mogolo ke tse ka leina o rile ke mang wa mathomo ke ra wena ke tse ke mang Kgodišo Magona o Kgodišo nako e sepetša abuti go lwa go ka se re thuši go hlabana go ka se re thuši batho go thoma ba tlo no dula ba go thoma nto kgolo ke gore lapa la geno šiliwe le hlakahlakane mama tate o a bajwa o tshwenya ke maoto tate o a bajwa go no ba dihlabinyana mola go yena taba kgolo mo go batswadi ba lena ba ka se tsogile ba fodile moyeng ka lebaka la gore ge le etswa fela ba thoma go dipotšiša gore bana ba le ba rena ba tla boa na wa e bona so bophelo motho wa itukišetša buti motho wa tekaga buti nna ke le moreming ka se go tšhentšhe bophelo bo bophelang ka go fa maele and then wena ka wena wa bona gore maele ko go fang wa šala morago maele ko go fang ko ona a tla go tšhentšhang o wa tseba gore mo bophelong bophelo re phela jwang ke kgatla ke gore o bolela polelo gore batho be ba go šetse morago ba phela le wena go ne jwale ba go katogile lebaka buti ke gore ge ke ne ngwana ke bona o ka re ngwana ka o ria dilo tša go tswa tseleng ke tlo thoma go sola ba ba sepelang le yena and then ke tlo leka go moganetša gore a se ka hlwa sa sepela le bale gobane re ba le mogopolo wa gore bana ba rena ba diriša ke mokete gore a felletše a tsena ka gare ga mokgomong wa metšoko goba go nwa so re le batswadi ka gae ge re kgala re gatelela ngwane gore a se ka hlwa sa sepela le bokgodišo a be a nnoši a be ka mogae and then ge re ka bona Kgodišo a swere mmereko mo botse wa go iša bana dikolong wa go iša bana tseleng ya go ba fa maele go sene mokgwa wa go nwa go sene mokgwa go goga metšoko re tlo gapeletša bana ba rena gore ba phele le abuti Kgodišo batswadi baka bophelo bo boima lenyalo le a lekwa le motse wa lekwa le bana ba lekiwa ga le robale sa go kuša bohloko kgati le itia ke bana ba ka gae se ka matsogo gore ba itia batswadi e le ka ditiro tše di diragalang godimo ga maphelo a bona tšhologo ya madi la e bona e gona ka gae e ba ntši moleko o gona gobane ge e ka se rage e tla tlatša kgamelo seema sa ka se le bantšhitše tabeng ya gore ge ba ka se bolae ka gare ga lapa la lena ba lena ba tla bolaya madi a tšhologe fela madi a tšhologa madi a hlola
madi a bitsang madi a le bontšha gore kotsi e tla e kgolo ya lehu. Banna ba bagešo ke banna ke bomagoro. Tate ke magoro, tate o feletše ke maatla. Tate o buile gae ka dipereko. Bo abuti tiišetšo ba swanetše go fetoga, ba kreye ditaelo, ba tšhentšhe bophelo, ba thome bophelo bo boswa. Go thoma bophelo bo boswa ga o kgopele motho, ebile ga o hloke gore o ka išiwa meeting, o no thoma bophelo bo boswa. Monna o kgona go tšhentšha, re mo tseba ba enwa a no thoma no re nna ke sa nwa ke sa bonyaka. Ke moremi ke le so, ke bolela ka nna jwale, a ke nyake go swantšha ka motho mongwe, ke bolela ka nna. Ke nwele jwala, ke lekile go goga metsoko, go ile gwa fihla nako ye e leng gore ke dula fase, ka bona gore mmereko badimo ba mphileng ona ga o tsamaelane le tše. A ke tlogele dilo tše, di ka se nthuše. Lebaka ke eng? Lebaka ke gore ke ya go bereka ka batho, ke swanetše ke be mohlala o mo botse setšhabeng. Jwala ga bo thome motho, ebile le ge o ka bola motho o bonwele khotho e ka sebe hlatse ya gago gore ke nnete nna ke be ke nwele. Jwala bo ka se tsogile bo go emeletše ka lebaka la gore ga ba bo direla gore batho ba lo ba bo diretše lethabo, fela o se ka nwa go feta tekano. Bophelo motho wa tekagela, bo abuti ba swanetše ba te tšhentšhe bona. Go tšhentšha bophelo mama ge e le gore Therešo bo abuti ba nyaka thušo, ba swanetše ba tloge lefelo le ba dulang go lona, ba ye go alafišiwa ba sa dule pleke e tee, ba dula dipolekeng tša go fapana. Dikalafi di a fapana, go ne kalafi ya dihlare, go ne le kalafi ya go no rono ya go dula wa bolela le banna, ba go fa maele, o a kgona go akwa, o a tšea wa aga. Batswadi ge ba bona ba ne bana ba masogana, kudu ba thaketa bona batho bao e lego gore ba ntšha bana tseleng. Go na le boloi ba sehlare, go na le boloi ba go fa motho maele a mabe a gore a dire dilo tše di sa nyakegeng tša go montšha tseleng. So boloi ga se ba sehlare fela, banna ba bagešo ba hloka dikeletšo, gomme ge ba fetša go kry-a dikeletšo, gomme ba phethelwe ditaelo, ge ba phetha ditaelo ba rapele ba botše modimo wa bona se ba se nyakang. Motswadi o mongwe le o mongwe ga a kgopela lesea, o le kgopela a tseba gore go sasa ke tla re ge ke le mathateng, and then ka kgona go tswa ka gare ga mathata ke leng ka gare ga ona. Le kgarebe a botse kgodišo le ka se go dulele, lerato le boima kudu 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 kudu, mo e leng gore le kgona go fela go ša le kgotlello. Lerato le kgona go fela gare ga balekane ba babedi go ša le kgotlello, and then ga kgotlello e ka fela mosadi o kuka peke o boela gae. So o se ka nyaka go godiša bana e le gore o dira dilo tše e leng gore go sasa ge ba ka di dira o tlo palela ke go ka bakgala. That's why o ekwa gong jwale ke kgopela abuti kgodišo, ke ra abuti kgodišo o ka fa abuti tiisetso maela mohuta mang, a re ke mmoditše gore a e tlogele, a ka se e tlogele ga a bona abuti a e kgoga. So gore a e tlogele, abuti o swantše a bontšhe gore ye re a e tlogela re tšwela pele ka bophelo. Mmago Magoro o nkwiša bohloko le tatago Magoro, le nkwiša bohloko fela bohloko ba lena dikeledi tša lena di wetše ka gare ga matsogo a batho. Modimo wa le araba, ene tsela ye re yang go e sepela ga se tsela ye e leng gore motho a ka tšhentšha go sasa. Fela bakgalabe ba gešo ke ba bitša bo Magoro ka lebaka la gore ba bona ntate Magoro o godile, ke bona ba swanetše ba gate mediro ya ga Magoro, ba sware mediro ya ga Magoro. Abuti kgodišo ga ke bolele le wena, abuti fetoga, abuti nako ya lethabo e bile gona e fetile, abuti a ya go berekela e tlogele. Ngwaga o fedile, tše di diragetšeng abuti di diragetše, o ka se ye wa re o tla di phumula, tše di diragetšeng di diragetše, di tlogele di ntšhe kgopolong ya gago. Abuti fetoga gore ngwaneno a tla bone tsela ka wena, o ne ngwana abuti o e leng gore o hloka go ba kgausi le papage.
o e leng gore o hloka nako ya papage, o e leng gore o hloka maele a papage, o e leng gore o hloka go bona godiša ke tatage. Ntho nngwe le nngwe mo bophelong re a e kgopela, ene ntho nngwe le nngwe ya kgonagala ge o e kgopela ka nnete. Batho e reng ka ba le tseba gore ke bana ba magoro ba senyegile go fedile ka bona, ba le kry-e le bana ba bangwe ba le fetogileng. Ga go tlo re thuša go njwa le go ya go blaimana le dikristale. Ge o ka itlogela wa e beela kua thoko, wa titukiša wena, wa kgaogana nayo wena, wa titukiša wena ka bo wena, o tlo tseba gore bophelo bo kgona go ba bose ge mong a kgona go plana leeto la bophelo ba gage. Modimo o sa le ratile o ganne nkebe le kgale le sepetse, nagana ge ba re abuti ba mo gobaditše ka selepe, o mongwe ba mo hlabile ka dithipa, o mongwe ba mo riileng, o lwa le batho, o lwile dintwa tše kae Modimo a go phološe. Ke tše ntšhi kudu. Ke a dumela sekolo re a senyaka, fela ba bangwe ka sekolong a re gona. O hwetše ka nako nngwe dithuto di pala, tenya ke gore Modimo o go fileng, and then o ye sekolong sa matsogo, and then o ithutele se sengwe o se tsebe se kgone go ka go phediša. Batswadi ba lena ba godila ke gane boloi bo gona, ba re ba gaša ka mobu, nto ya tla e ba gaša ka mobu. Tšewe nna ke tšwa sekolong sa gona sa gore ge batho ba ba tshwenya, then ke ye ke ba šireletše, and then ke mo e leng gore tše ke tlo tsena go tšona. Bophelo ba gago abuti gore boloke, chiftanyana mola gae, chiftanyana mola gae. Ka nako nngwe ge o bona bophelo bo le boima, o no tsamaya wa ya go dula diagelong, la tloga mo go leng kgausu le dilo tše di go tshwenyang, wa ya go dula mo e lego gore o tla hwetša ditaelo furugu mosegare mantšiboana, wa rapela furugu mosegare mantšiboana. Ka matšatši a mahlano o tlo bona phetogo ya bophelo ba gago. Banna ba gešo gore le be so ke lebaka la gore ba tsebile gore le ne le dinneo, go ne le nto le bakišwang yona. Ngwana ga a no tšeiwa fakelwa ka gare ga leswiswi le le leng ka gare ga lona, go ne le nto ba e boneng mo go lena ye e leng gore le bakišwa yona lena ga le e tsebe, ene gore le tle le kry-e sephiri se ke ge le ka emelela ka bolena ntle le go blame, ntle le gore go emelele mama le tate. Solanka o buša moya abuti le kgone o lefa, go ne se seng se se ka fetogang mo go wena, se gona. Ge nkebe se se gona nkebe o se gona mo lefaseng, nkebe ba lebegile kgale, nkebe re bolela so re re mo gongwe memoya lena a ia tshwenya sentše re le robatše gabotse, fele Modimo o sa le beile le gona. Phetogo go lena ga e tlo tla ka mama, ga e tlo tla ka papa, ga e tlo tla ka moremi, ga e tlo tla ka malome ka kapa, rena re tlo lefa maele. Lena le swanetše le sepele godimo ga ona, maele a le kua pele a tlo le agela bokamoso bo bokaone, gobane gone jwale abuti a o sa te naganela wena, o naganela ngwana wa gago. Batswadi ba ka, teko e tlile ka lapeng la lena, go bohloko, go bohloko go ba le bana o ba lebeletše se go swane le gore ga o ne ngwana, go bohloko gore o be le ngwana o tseba gore o godile, o tsebe gore le ge nka lla ka se nthuše ka selo. Ge re ka tlogela bakgalabe ba ba le so, re swanetše re ipeakanye gore molato o tlo tla, maphodisa a tlo tsena, re swanetše re prepare tšhelete go tla go patela di-lawyera, re rata re sa rate molato o tlo tsena goba lehu ba tla lebega. Motswadi a se ka phela a tšhogile mo e lego gore a te tlhokiše tšohle tše e leng gore di ka thuša ngwana go bopa bokamoso ba gagwe ka dilo tše e leng gore di ka kgona go fetoga go motho. Mmagonna
o ka se boroba le boroko wa bona maikutlo le mogopolo e ka mokgwa mongwe mama go lebelela nthoso e bola ga go bonolo gore kore sešo a ke e beso ke re sešo se baba mongwae re se loma se a loma so bagalabe ba bagešo ba ke tla leka mama ka bona gore ke dira eng ke na le kgopelo ke le ngaka Moremi mo lenanegong la Pitšeng tše Kgolo go bao ba šomago ka di rehab ke kgopela go šomišana le lena ke kgopela thušo ya lena ke a kgopela le nthuše magagešo a re thušaneng gore bana ba borena ba tle ba kgone go ba le bophelo malome ka kapa o ka bolela le bona ke a leboga Moroka ba ga Magoro a re a leboga ditaba tša lena di kwagetše gabotse abuti mowe ke bona ka mokgwa le sa leng sekono ka gona ke kwele tiisetso ka mola a re o kgona go ema go e kgoga and then go emege ka nako nngwe a tla a boele go swana le go njwale ga a re ke eme banna ba ka mokgwa ba sa leng sekono ka gona Moroka ga ba sobe addicted mo go ntwe thata batho ba šetšeng ba tsene ka go tsenelela mo go yona ga ba be le nako go hlapa gabuti e fitlhile mo e leng gore le a tetlhaba goba le a ikgoga le sa ikgoga o sa go hlaba o e ke ya go kgoga ya go kgoga e fa mara pipe before le tsena mo go yona le thomile ka dikwae kapa ka dipatše thomme pele go ga dipatše gore nna ke kgogo ne o tla motho itulile ba tamela le kopelwana leo gore ke kgogo be ke le bua leng ke nwa bua gone tla motho no mfa re dilo šine ge le ka ke kgoga ntele ka go tsamešijana le nna go fihla le nnoswa and then ye nngwe gape tiisetso mola o mentionne dilo tše pedi o mentionne taba ya motswala le taba ya leruo tate gae o tswa kae ga geno ke Mamphogo ebile wa gile Mamphogo and then motswala wo a beng a dula ka lapeng la gago ke monna goba ke mosadi ke monna o be a dula ka ga gago ka mabaka a mafe mohlomong ka baka la gore o ka re go dula ga gage ka ga gago o ka re ga senke go tliša lethabo gabotse mo familing ya gago yona se mo tliša lethabo mara ke tla re mo bona ka re tlogela ka ke ngwana kgaetšedi ka ra re tswe mo go yona ke tla dira re ke loge plane nngwe ka kgwetsa e yona ka e tlogela ka ba ka fetša ke nyakile dilo tse ba di nyakang ka ba le tswa mo go tswana tse ke tšea ke tabaka ge ke dutse so ke be ke ne ke nnoši ka re ga a dijere o dijere a gonte ka dira metsi a tšhologile ka re tswa mo kgopolong ya tsone ba lebe le segone ke motlogolwago ga gabo ke gona mola Mamphogo gona mola Mamphogo and then o ne o tlogile ga gabo a tla dula ka ga gago o ne dula ka go nna be sa le ngwana ka re sekgaetši ja ka o robetse jwa nna diana ba galelana ka re tswa mo go dilo tseo jwa bona ba tsuba tse ba tsuba mara ka kgwetsa re nto ka ge ke sa dira ke no tlhakatlhaka kgwetsa re ka ba le tse dingwanyana ke no di tlogela ditso and then go diregileng ka leruo la gago a o ya diretsitse ya skema ka mokgwanyana o mongwe soke ge ke baba ke maoto akwe ka fetša nna ka bonna botse ke tšerekišitše ga ke fetša go tšerekiša ke ga tlo tšea tšhalete ganankiša mothong a re wa ntlhapiša maoto akwe o iša ke mang ke ela motlogong
ko ga botse mpere kwa re no bereka ka mokgwanyana mo ka se bula go ja ntwe ngwe e bolla ke no and le mosadi a tlono phafoga se le ka morago le nna ke phafoga ba ka go ja re mosemfano wa botse o ba nyakile o tlo rwala ka nna ka mokgwanong mo ba ka go ja re ne ba ba juma ka le ba tile ka go tla ai ka ngwana ga di ja ke lo fila ka nna ke no mo lebala le e go thatsa mosadi o ka re mama o ne taba ke tla bona pa nna ke tla dira jwa all right Moroka ke phentse ke botsa batho ke reng mo bophelong baloi ba gona ba ka kgona go sharakantšha bophelo ba motho e fela le badimo ge go ne le se ba tepelaetšang ka sona ba tliša seemo se se rileng se e leng gore se ka kgona go gapeletša batho gore ba fetse ba emelela ka maoto gore ba nyake go kry-a tsela gore go diragala eng ka baka la gore ntwe badimo ba tepelaetšang ka yona kua baleng e reflecta mo fase ge badimo go le ntwe e sa tsamayeng gabotse and then ba inyakang ba tliša seemo mo bathong gore go be le seemo se e leng gore se ka fetsa se dira gore batho ba phaphame Mamagoro ke no nyaka go no go tiišeletša gore moyeng wa gago bophelong ba gago e ba mme go se go ba le diemo tše dingwe tše e leng gore di ya go tekatekiša ka lapeng la gago wa kry-a mafelelong o fetša o phela ka go sola mohlomongwe mokgala ba gago kapa bana ba gago gantši ga se mmantleke ge go e ba le bothata ka gae mo e leng gore batswadi ba kgona go rwalana e le ba babedi ba tla e le ba babedi gantši bontate ba no fetša ba re no nna ke jwale lena le kgonne go re hlompha le go kwešiša gore bana ba ke ba lena le ba babedi le swanetše le emeleleng le ba nyakeleng thušo ka moka a ke no re ntate Magoro nnete e tla tšwelela ka baka la re go fitlheng ga lena moki Moroka o na le ditaola ka kua ga Moremi go na le moya go ira gore ge e ka ba mohlomongwe go na le sehlolo sa mathata a ka moka ga ona a tla tšwelela ene tharollo e tla ba gona a re gopoleng gore go kweša bohloko kudu gore o be motswadi o dule o bogetše bana ba gago ge ba sa bethe batho ba betha bona batho ba lefase le ba kgona go phoša motho ka moleko wa gore o swanetše a bolae kapa go bolaiwe yena kapa a ye toronkong ene batho ba go kgoga ba topa ba tetšela tša batho ka baka la gore ntwela ka nako e inyakang gore e tsene mmeleng e ya tinyaka yona ene ge motho a sene tšhelete e ya moroma ebile e fetša e mmontšha le dilo tše e leng gore a se tša gage gore a di tšee a ye go di rekiša kgone go hwetša tšhelete ya go reka ntlo a e nyakang mola mathomonyane mola ke bontšhitše gore bašimane ba thušo ba ka e hwetša ba sa kgona go tseba gore ba swantše ba hlape ba sa le sekono man ge le ka bona batho ba šetšeng ba tsene ka gare ga ntweki ga ba ne nako go dia di tšela e fela a ke no lebogang go no re thušo e tla ba gona bontši ba tše ke di kweleng ke di-department ya Moroka ebile ke kgatla ke ka mokgwa a kgopetšeng ka gona gore batho ba di-rep a ba mmatamele ge go ne le batho ba go swana le botiisetso ka mokgo and then ba kgone go thušana le yena gore setšhaba sa thuna re se kgone go hwetša thušo banna ba gešo tsebang gore maitshwaro a lena le swanetše le rwaleng maikarabelo godimo ga ona
go blame bo motswala, go blame batswadi, go blame batho ba le phelang le bona go ka se le thushi. Ene le swantse le tsebeng gore maitshwaro a lena ka nako ye nngwe a hlola tlhakatlhakano ka kua roomong ya batswadi, ka gore ge bana moroka ba sa die gabotse, batswadi ba feleletša ba e ba le argumente o mongwe motswadi a bona o kare o mongwe ga a dire maikarabelo a gage gabotse go kgalema bana. And then e fetša e tliša ntwa mo batswading ntwewe, and then ge e tliša ntwa mo batswading e fetša le thabo la ka kamoreng, ge e fetša le thabo la ka kamoreng, and then ntwa e golela godimo ka gae. So banna ba gešo rwalang maikarabelo, ene taba gore o tlo nore mola o dutse o teketlile motho a go fe ntwa go kgogare tše, le tlo hlokofala le sa le bana, le tlo sharakana megopolo le sa le bana, ka baka la gore re phela le dira mo lefaseng. La bona go nwa lebele no ba masogana le tekemetše gabotse, go fitlhela motho a re nkokwe mo wa kwa e tsena go feta tše wena o thušang, then wa nape wa thoma wa joina. Rwalang maikarabelo ge e ka ba le sa kgona go ema go kgoga ntwe, ke chance ya lena. Maikarabelo a thoma ka lena, moremi a ka no leka, mara ge e ka ba lena ka bolena ga la tekemišetša go thušega kapa go te thuša, moremi a ka se le thuše, kgomo go tsošwa ye tetekang. That is why o bona batho ba kgona go ya rehab ge ba bua ba no boela gape gona mole, because ntwe e thoma mo mothong. Ge motho a go thuša swantše o mo thuše gore o thušege, ge o sa kgone go thuša motho a go thušang o ka se thušege. So re a kgopela banna, rwalang maikarabelo, le tsebeng gore ntwe le dirang le go batša batswadi ba lena go fihla ka gare. And then ge e ka ba mohlomongwe go se bereke go kry-a matogo a senyega, go nolwa le batho, go ne le dilo tše di leng gona, ke department ya moroka o tla dila le tšona. Nna moroka ke lebogile. Alright, ke go kwele ke ya go leboga Maobane. Bagala ba gešo nna ke tlo le thuša. Thušo ya ka ke tla lefa yona ge le ka tla ka gae. Thušo ke na le yona. Ga moremi go so, go ne batho ba tlile go nyaka thušo, go ne batho ba tlileng go bapala. Ga o le ka kua ga moremi ke se gona o nyaka go pheta ditaelo. Batho ba tlileng papading o ba tlogele, o phethe ditaelo. Ngakeng ga re ele go phela bophelo ka moka, re ela go pheta ditaelo, go fetša go tšwa go ya go nyaka tše ding tša maphelo a rena. Ntho a botse o seke wa ya le yona o re mo mmeleng e go bea gabotse, a e go bea gabotse, ya go tshwenya. Why ke bolela so? A gone company e ka go hirang e le mo mmeleng wa gago, e tlo go fa bothata bo bogolo kudu. A gone mosadi wa ka dula le wena o le busy ka yona, o nyaka tšhelete a o bereke, o utswetša mang, e tlo go feleletša go bakela melato. Thuša mogala bo abuti, re go thuše o kry-e mmereko wa nnete. Tsošela pala geno, tsoše bana ba geno, tšiše diphetogo ka gae, o fetše o age motse wa gago, o age le ngwana gago. Wa nkwa kry abuti. Bophelo a bo fetoge ka letšatši, ene le batho ba kua nageng ke nyaka go e bea gabotse. Ba ska re bolaya ke go gala, a gone gore o ka se fetoge. O tlile mo re o kgopela thušo, ga o kgopele moremi a nnoši, le bona kua gae o ba kgopela thušo. Go raya gore ge ba go bona ba seke ba go sega, ba go bitše ba re ngwana ka tla keno, re neeletše paketa metsi šile. Ge o fihla mo ba re
re ya go rata kgodišo, re ya go hloka kgodišo, re kgopela ngwana ka o emenyana ka ntwe. Ga se ka re ka gore bo Moremi le bo malome Kakapa ba boletše le yena mothola o tlo no pala ba re ba go bona o ikgogile ba thoma ba re be re tseba gore a gone ye ba e bolelang. Ke boloi ba mathomo boo. O kgahla ke ge ngwana motho o mongwe a dira ntwe e mpe o e bona ka mahlo. Mmitše o mokgaleme, o re thuša go bereka, o thuša ngwana go fetoga. So badudi re thušeng, ba meloko re thušeng, banna ba gešo ke tla le thuša gona bothata, mma le re emele ka mola re tlo le thuša. A ke re le rialo abuti le nyaka thušo? Ya, a gona bothata. Tanki le re emele. Akudu. A culture spears. 69 minutes past 11 o'clock. Ka lesome tshela la metsotso go itšwela go ere a ya lesomete. A re a gata. A ka thoma go lebelela. Ka re ke mmone ka emere. Ka re ke mmone ka tše di jang bogoto. A gona molato motheletši wa Mutse Community Radio gona fa le go 96.3 FM. Moroka kgaetšedi ya rena Shwena o gorogile ka fa o re swaretše ditaba tše le go gore di tloga di mo tshwentše kudu gore a fihlele go lapitšentše kgolo. Nke o no tša sebaka se sewe mongaka o motamiša Thobela. A ge le kae mama? Gona le kae? Nna re gona. Mama ke wa ga mang? Ke Lizzy Koša Phahla Thulain. Lizzy Koša Phahla. Thulain. Ka Thulain. Alright, magonna. O fihlile ke ra. O lokologe mama. Malome Kakapa mo amogele o mmotše melao ya kgašo. Aga ngwanešo sellathekeng ga sebe silente fawe sa bobedi ga re bitše maina a dingaka dikereke ba porofeta ka maina mo moyeng ga re bitše maina a baagišane ga re bitše maina a batho bao mohlomongwe e lego gore re agile le bona kua nageng a ga borena kapa ye re dulago go yona. Se sengwe gape re kgopela gore dipotšišo di arabiwe go ya ka mokgwa e leng gore di botšišwa ka gona. Se sengwe gape ngwanešo nnete fela tafoleng gore o tlo kgone go hwetša thušo ye e lego gore e go lekane. Ke tlo bapala setsopolwa fa ge ke fetša go bapala setsopolwa kgaetšedi ya ka o tšee nako ya gago o teketle o seke wa tšhoga o lokologe o hlalose ditaba tša gago gabotse ngaka Moremišo o tla be a go theeleditše a tseba gore na o swanetše a go thuše ka eng godimo ga mathata a o nago le wona. Setsopolwa maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se. Motse Community Radio Station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. Aziše Ke tlo kgopela thušo. A mathomo go ile go ipua molete jarateng aka wa tšewa mobu. Be ke le ka toropong bana ba founa ba re mama go epilwe molete ka gae ka re nna ke magotlo. Ba re mama Theoga o tlo bone le go tlo le ka epa ka mokgona. Ke fihla nkane ka re botipi ke go tloge satleng go fihla mo sejabaneng. Mobu tšere ga o gona. Aowa ka gomola ka begela mama go tsa rao mehlolo. Okay right. Setiša re fante bophelo bo ka mogo fante go ba le stene go ka mogo. Alright go a boa ngwana ba pela ga magelwana ga ba pala ga magelwana ka ge re go tše re tseba gore ngwana maybe go meetia maybe o selekile ke le ka tšea ka mokgowe a zanke ke nyaka go ya ga magelwana maybe ke botšiša gore ngwana o itietšwe eng. Magelwana o la tloga ka ga gage ngwana ba bapalla ka ga gage a mo latelela ka gaka a meitia ka Vaslap. Bana ba mphounela le gona ba re mama ngwana o iteilwe ka Vaslap. Aowa aowa ka boa. Ke fihla ka zanke ke rata go mmotšiša.
ke khomotse ngwana la ka bona ba ne le bo 6 years re ke sa phošiše ngwana gona no 17 years le mo re ke sa phošiše ngwana le ke a mona gore mantlhaloganya gage e ka engwe tsela ngwana la sekolong ga a kgone go cross straight alright mma fela re ngwana ke e ba strong alright bo strong ba ka ke bile strong ka ba strong ka ithuta gore wa tseba re ke mma re khunama o rapele phetolo e tla ba gona le ka ithuta gore a wa ke na le problem ke khuname le ka khunama ao tšatši le lengwe ke robetše ke robetše ke lora mathaka ditlhogo tše tharo mmele ga e gona maoto thupe le gona before ke tlo lora mathaka ke lo rekelwa le mosadi mo gae thulaene mothaka ka Pretoria next door mo ke dulang after gore ke lwe le bona ke a ba fenya mo torong after gore ke ba fenye ke a ba bona gore ba wetse fase after go ba wela fase ke ge go tla tswelela tlhogo tšekhwi le mpheretse tša maoto mmele ga e gona heba go diragalang ga ke re go mokgotso ke dulang le yana ke rao yo le gona wa bona ye ya le gona toro ga ke tsebe go ihlalosa mara ge le ditsotsi le gone a wa dintekana tsogo mphelegetše a mokgotsi a se ka ba le bothata re go nna re o feditše ke tla go felegetša ke kuša gore ba le ba ka toropong ba tseba gore ke sepela ke le one ka bona ba sente message ba ra wa sho yo one gante tšatši leo awa modimo a ka mphihletse gore awa le kgone ge e le mana ba ona o hlakana le bona ge re fetše o tswa ga e se distance ka mokgo ge ke re khona šiba mathaka a level a itere ka mokgo ke a boneng ka ntse ka go apara setana sa high heelinyana thakolo o sepelela pele ke moragonyana a ko mošito ga o sa kwagala a re ga re wa jika mathaka a ntšhupile ka sethunya a hlabe mokgoši ke ra o se kwa hlaba mokgoši tope maswika betse mathaka le mathaka a tšhabe a ba go tšwelele koloi ke mengwe pele ga koloi ke re ke kgopela lefty ditsotsi šedi ke tsene ka gara koloi ba re namela sesi wo la goma boele ka gae ke sepele ba mphološe mo ke namelang a ke namele ke sepele ko theogela fihla mmerekong a go tlhalosetše mosadi a legoa ke re hei bo maemae le kgono a mpone gore ke sa tšhogela re boela gae ke re go boela gae nka se boele ke tla bereka mara ge go ka ba le se ke senyang ka mo gae maybe ke sethuba o tsebe gore ke stress a re o right ke tla ba strong ba ke bereke ke tšhaiše ge ke tšo boa gore nthakola ke mmone mo torong o lwela go hlakana le nna ga hlakana le nna merira ka ya tšhaba ke rae gore rae modimo ka nnete ke yena ka bane ke mmone mo torong a šule le go hlakana le nna alright gore ka mo next door gona ka mo mothaka o ke mmone mo torong gore mathaka gore re ke ona mathaka a la ntšhošeditšeng ka masa ba re o e kwele gore o mongwe a re wa leko a bagale ba kgomo gantse ke ba kwele aowa ke kgomole hei ke botse ba gae ke ra nna ke bona mehlolo marawa ke botse morwedi a re go mma ka bane mama ba go ketimišitše ka ditsotsi boa mo gae ke mme ke ntate ka mo gae ke se ke ka nyako kuša bana ba ka bohloko gore toro yekhwi ya bolela ditsotsi tše di leng Pitori ke rerilwe ke ba mo Thulaine le ba Atteridgeville ke re se ke ka gobatša bana ba ka ke ra ke tla tšwela pele ka go rapela ke tšwele pele ka go rapela ke a ba bona mara ba tšhalazela ke fihla mo gae o tla bona gore o a rerwa o sa tsebe gore mo morerong dira di berekiša motho o tlwaelaneng le yena go tla mothako mongwe mo gae o nyako tseba gore kore taba yekhwi ke a tseba gore go riagala ai ke mmotse ka bomo ke re go yena hei motho kwa modimo le badimo ba gage e ka ba tšhošwane e ka ba eng mo lefaseng e ne le modimo wa yona a ra wa gore o ra jwang ke re hao a se go lora mme mo gae ke lora le mothaka Pretoria ka lwa le bona ka re go lwa le bo mme bao le mothaka owe mo torong ka ba fenya ka re go ba fenya ga tšwelela hlogo tše tharo le pheretše ithutu mmele ga o gona gore mosebadimo ba ka bampotsa gore batho ba ba ntateletšeng toropong ke rerilwe from mo Thulaine hai batho ba bophelo bo bompe a re hao a re go nna wa ba tsebana ke re ke a ba tseba a re ke bomang o tšea o ka re ga ke bone gore o romilwe ke re ba tseba ke nna nnete ke no go ene ke mmotša ka bomo aowa ke mmone vele
ka bona sepele a o ba botša awa ke gomola ke tšwe go yona ngwanyana ge ke kgalema ka mo gae gante go ne le batho ba ba theeletšang batho gore theeletšang gore ba reng kore ba berekiša ge o kgalema magolo kgaleme ngwana le ga re ya phošo swantše wena o kgomole ka bane ba lao kore gwa tetaetša gore ba laotše nna ebile ba nyako laola le bophelo ba bana baka e ke kgalema ba rao ba se ke ka kgalema ngwana ke mo gapeletša go lesogana mola le mmelegišitše bana gore ke tle ke bolele ka mokgwa ai ke re ge ke le ka gae gore ngwanyana o mongwe a rawa ditaba tša lena ka moka ke ema mola ke le theeletše ke re awa modimo ne maatla modimo wa phela go se tshenolo aši go ra re bana ba ka ba gapelwa bophelong bo bompe e ke kgalema ka swantše o kgalema and then ke squata šiba and ke ba lebeletše ga e ge fele ke ba botša ba fele ba sega ba re wena o mo joukung ke re lena ga ke mo joukung tabe ke bolelang e serious awa o be ka mokgwa ngwana o ke mokgalemang tšatši le lengwe a re ga a re wa ja mo plating dijo di apeile ke nna lepotlelo man lepotlelo kore ge nkebe a lejile la tsena ka mo teng a ke tsebe le mohlaba le dire eng ke ro gore bana ba ka gore ba tle ba eme potlelo lo le berekiša ngwana o ge ke mokgalema deswa o kore gore ga re kwao mara ngwana ene o la bolela tšatši engwe re mama ke a makala ge o le kgole ke a go gopola mare go fitlha mo gae ke a go tenagalela le bana ke a ba tenagalela aowa a ka ra ke a bona ka wa mathomo mmelegile a mo lahla ga ba lesogana wa bobedi a mmelega a mo lahla ga ba lesogana ka moka bana ba o ba lahlile ga ba lesogana kore taba mosiki le potlelo lela ke sona squata se alright ao ba ke tšwele pele tšatši le lengwe mma bajo mma ga bajwa ge ke le ka toropong be ke sa bereke a ke ne mabereko ga botse mma re ga bajwa ke lore ba re ga go ne le mo a yang aowa go ne le mo a yang ao ke botše mma ke re a ke ne tšhelete ke potše gore ba ba le mo gaišeng ba tla no bona gore ba tšwa jang ka mokgekolo aowa ke togatoge at least ke itla ge ke fitlha mo gae ke tšwe ka mma ka difa a ke begele bobuti ke thoma ka go bobuti ke re bobuti ke a lebegela ke nyako tšwa le mma ao ba se ke ba gana re tšwe le mma re ye mo re mo nyakelang bophelo a ba re mo nyakele bophelo mma a boe a be right ka e ba right a wankane ka ra ebile sebakanyana go ya ba re le ka mo gae re tshwenya ke noga ntse a e se kgolo no ba noganyana ga botsanyana ge e se noga tlhononyana le no ge ke fihla no ke tšwa mmerekong o re go nna mama nonyana 2 days 3 days be tsene ka mo gae ke re go mošimanyana nthuše bjale bana ba ka se bone ka go tshwana o re mama ke nonyane le ra go ibetha ka kua gae maphelaphelane awa ke ibethile ka e kgafela kwa ntle aowa go lokile batho ba tseba mmereko wa bona ngwanola lepotlelo ga ija le dirile gabedi le dira gabedi aowa ke re wa tsa bophelo bo mama tshwarelo a re dire so ke lebeletše nako e la rena re šaletše ke 20 a re no bala 22 minutes a re tsene ditabeng tše thata kudu tše tša gone jwale tše e leng gore o tloga o nyaka gore di lokiše tšela tša morago re no di re ganyane go senyegile kae mama mphe mathata jarata ya ka go roa bothelela banyana ba ke banyana ba babedi ba re mama o tla reka rena ro reka sefterata wena o tla patela motho wa go tosa terata a wa ke re ka mfo ga ke tšwa toropong gate o ka re ba iswere ka makhamisa ka re ba romela bana gore ba reme ka terata ba dirile mmereko wa bona e tlogela kae ngwana o lesoganeng Witbank ke Pretoria ba phaka dikoloi ka mo jarateng ba re ka phaka dikoloi a wa swantse o bolela go bolela molato moredi a phone le ngwano tšhomi ya gagwe gore ga geno dikoloi ga dijo ya be isukile ngwana monwana wa phera go phera ge ke tšwa ka yena aowa 1 2 3 1 2 3 aowa ke fetiše ge ke yang akeng ka swantse yang akeng
alright go diragale ka mokgwa ngwanola wa ema kore ba nokeletše setina kore ba nokeletše setina ba nokeletše le nna vele lapa la ka vele le hlakahlakane monyako monna lekgowa ke re hendlela e thogegela nthekele hendlela ba thoge hendlelela ba be ba boe ba tle ba tepege ba re hendlela e thogile ke bana mma re se ba botšiše batho ba ba nyaka sesosa ba nyaka ntwa awa ke theeletše motswadi jale ke re mare jale ke nnete ka bana ge ngwana ga a šala thoga hendlela yena o ileng lae ke motswadi and ga e se ngwana ke motho mogolo bophelo ba rena bo sa le safe ka bana gona le ge go tswilwe ba tsena ka mo gae kore le poison ba ka re tsena disofa di jile ke magotlo roko ya ka engwe e jilo mo sekhwameng wa tseba re keng ya noga re tshwenya ke noga e kitimiša morwedi o dula le lesogana e kitimiša le nna ka mo gae e kitima le ka gae le nna ke dula le mokgotsi le mokgotsi ya fihla jatšongwe ke tlogo mo ele ke re ke fihla Pretoria ge ke tloša kgamelelwa noga ka fase ga kgamelo ga ise kgolo boka ka eno ba noga re ka mahlatsa še ya morra ke tše nogela ke ibete alright mafelelong ke emelele ke re ko nyaka thušo ge ke re ko nyaka thušo before ya tsotsi tšela dinkitimišitšela re go kitimiše ke re ko nyaka thušo mo ke ile ka ya ka o nyaka thušo ka go ba ntate ebile o le mme ga botse gantse be swantse ke transport ntatola bošego ka go tlhoka o metile re bopi eng ka tla le batho ba le letšatši le fišagane ba ba escotile ba ile ge ba tloga kore ba ba reitile ba bona gore ba dula kae ba e ba raka ntatola ba tepopile ke sefofa ba e ba raka ntatola ba mo thušetša gore a tloge mo ka nnete ntatola o thuthile ba eya ba o nyaka nogela ka ba ntatola o rometše batho gore ba tle ba tšee nogela yena o tla iria ka mokgwa iriang be ba nyaka nogela ka bana noga e ya re tlaiša gore ke noga ke dinonyana ke kgopela nete thušo ke lapa la mma ke go nna ka begela buti ka re buti ke senyetšwa terata bona buti lapa la ka le hlakahlakane buti o bile phošo ka gore sepelo ba swariše buti o dirile operation ya mogolo ga e se kankere ke mararankodi a batho ka mokgwa ba tsebang ngwana mma o rurugile ka fase o mongwe le yena ba tšea mpianyana ba re mpianyana e lahlegile mpianyana la ge e lahlegile ola o ka bano rata dimpia tšee mpiele ba tšee mpiele ba e lahlele ka moleteng ba mo sware sezinkere go thuše mpienyana a ke re ile ke bolele taba ka mpane mararankodi kore ba ne mešhini batho bako a ke tse kore ba tsefela ko go bapala ka batho a ke re rialo ya kore ba natefelwa mpianyane la ba ilahlele ka toilete awa ba mo sware maoto a iname ka hlogo ntse gore 50 ranta gore a reke phafana ba mo kabešetša ka masepeng a gore le masepale a ntšhe mpiela gore a tla kgone o kry-a 50 rand ya ke tseba tsentšha mang ka mogare ga mante ngwana mma he bana gante batho ba gante ba phela bophelo ba mohuta mang jale ge ke le mo gaeno a ke ba bona šebe ba ema batho ba bampe ba ate skima a ke re ba ate skima ebile ba skima le bana ba bona ebile ba rutile le bana ba bona bophelo bo bompe okay right leswika le itea mosegare tšatši le fiša ge le itea letšatši mosegare le fiša hao leswikana le no go crackile vele ke ile ke tlo tlogela go le so mafelelong thušo ge le yona ke tlabe ka e kere swikana ge le itea mola a ke tse gore ba ne satellite gore ba neng ba bona gore go riagalang ba bitše mthaka ge ba bitša mthaka ka bona ba re ba rometše leswikana gore le ile ga la boa gore go riagalang wena ka bana motloaetse tsena ka mola wala a tla fihle mo go nna re ke kitimišana le kgogo e be ke swere rekere ke thuntša kgogo a ke tsebe leswikana le leiteile kae o nagana ka re ke tlo mmotša gore leswikana le iteile mona ka ra o tla re ka swara kgogo le nna o tla mpa ke a bona gore ba mo romile alright ema leswika le riang kgogo leswikana le iteile lefestere letšatši le fiša okay ge le itea lefestere letšatši le fiša mthako ke a mmona o tsena evers ga a tsena evers ke gore ba mmeditše ka bona gore a ke tsebe ke satellite gore ba berekiša screen gore ba berekiša eng gore ka bona re rometše 1 2 3 gore go buile gore go riagetšeng e ya o mokwe ka bane wena o phela ka mola mthako ka etswa ka mo ga a tsena ka mo go nna o re go nna ke kitimišana le kgogo ke thunya kgogo ka rekere mara semaka ga a swara rekere ka ro ko ro nya ka molomo ka ro tla re ka kitimiša kgogo tšeo le nna tla mpha kgogo ke be ke mmona gore go nya ka molomo ke tšwa go yena ke re ya bana
gante batho ba phela so ke re ke sa theeleditše ka mokgowe a šibe ke ba bona ba ema batho ba se mare gante wena ngwana o jwang ke rang ke re ge ke bolela gantšhi mma wena o fele o tšea ka engwe tsela modimo ko rone gore ba bangwe ba fa boreiki ba tšhelete ba bangwe maybe ba fa boreiki ba gore ba kgone go bona ka semoya mare ngwana wena wa ntlolela ke re ke a go botša ge boturile operation le nna self gona no ke ne problem ya go thibana ga ka asthma ga se asthma ke asthma e ke diretseng ke motho why ke tle ke re ke motho mme a re go nna re wena o fihla taba tša gago wena o ne asthma le no ke sa kgotsa ke ro moswana mmarogile ka fase botu tšo re ya operation ba rone cancer le nna ke thibana mafatla ka mo go hlakahlakantšhwa bana baka ke lo re ba ifa abutaka le morwedi aka mogolo ba ba fa turuturu sa phafa yena o ke bolelang ka yena ke re wa kry-agala lepotlelo mo plating yena ke lo re ngwanyana a mo fa beer ke ro mostese wa bana ba ka le ditago mose ba berekiša ke batho ba alright no mma bethwe ke stroke ga bethwe ke stroke ke lore legadima legadima le ke a le bona re le tšwa le le kae legadima ke le bone mo torong mo goele le fase go wela le fase go tšwe boyelo bola ngwana mmare wa ketima o topa boyelo bola ke re hai wena se kwa nyaka swara ntho le ya o bone gore ke moleko tlogela leo re tla founela buti ke moruti ke founele buti ke lo rile 1 2 3 1 2 3 ke toropong le mo ga ke bereke ga botse ko e ka gae awa mma ba se a ba ja ka mokgo ke itle mo gae ke tla mo gae ke lebelle toro yele kore ge nka lora ke lebella motho ola ke mo lorileng ge a tlo tšwelela ke re batho ba le ke ba lorileng ke ye ka gae ke ye ke tlhagole ka gae ge ka tlhagola mama a re dire so go njwala ga botse go asa go sasa o nyaka ngaka go thuša kang ke nyaka ngaka e nthuse ka o nthekgela bana ba ka lelapa la ka le thušo ka gamma alright ya le ka gore a protecte ka tsotsi tše di sa le ka moraga ka kane ke a di bona maloba ge ke tšwa mmerekong a šidi ditsotsi di atla ke fetšo tsena ka mo jarateng a šidi di ema mo kgoneng e di ema mo kgoneng ge ke tsena ka kitcheneng ge ke tšwa go le gore mane tšwa ge ke tšwa ola wa fulara a ke se gore bo breachers thunya gore bo dirang ke kwa ola mongwe ola rai a re tsamaya gore yena ola ba fularetša re o tlo re ba buile gape tsene ka ngakong ke kgomole ke rapele ke re ya gone taba go lokile šiba batho ba nyakong tšela bophelo ke tseba ke ba jetše eng gaka and ke skima ke ba mo thulane ba pitori be ke kgopela nete gore am protecte mo ditsotsing tšekwe le thekgo la lapa la mma le ka go nna ke kgopelo yaka counseling ga o e tlhoke ke a inyaka wa tsa ke badiša raitro ke a inyaka ke lo lebala ke a inyaka ya ke a inyaka a išem ke a badiša ebile ka boga ebile bana ba mphelela pelo kore nondane kore le ge ke sepela tseleng ge motho a ka tlase o fele stile sa letsotsi eo le ge ke dutse le motho kore swantse ke msharile gore nna ke bone mehlolo and then batho ba mo strateng sela ke dulang ke scheme ke ba bone ke scheme a šiba ke ba lebeletše e ke fihlile ba nkata le ka mo jarateng gore ke re jang kore ge ke gataka ke lebeletše gore ke gata kwa seka ke sekae mara a batho ba phela pelo bo bompe kgaetšedi go ya ka wena ge o tekwa kapa o te tseba o hloka counseling o gobaditše keng mo kgopolong mo e leng gore o thomile go tekwa gore no o ka re counseling yona e ka ba thušo e ka ba tarollo ke gobaditše ke ditsotsi tšekwe ke gobaditše le ke gore ba e ba ketimiše noga ngakeng ke mo ka go thoma ka re kgante bophelo bo so ke badiša right through ke mo ke nyakang counseling mogala ba gago kae mama mokgotsi ke dulang le yena o no go fela o mo fa mathata a gago ke a mofa mokgotsi ke mmone ke mothola o strong go mo fa kore ga nyake nkane ka re maybe o tšea o ka re ke tlo mološa le bo maagelwana ka kwa toropong ola ka bona batho ba a ke re batho ba le ba ba gotseng ka nako tšela tša rena a fela re go nna re o re ba go tšhošetša ba nyako go raka ka mokhwi
ebile ke a lebala ba mo thulaene ba hlohleletša ba le ba Pretoria re swantse ke rakiwe ga mokgotsi a ramphetola re lebella nna a re lebella nna jwale kore bakhwi ba dira dikana ya ge e se ka ditsotsi tšatši le lengwe go bola ba swere a ke se ba romile bašimanyana re tšeang le tlo tšhuma ge o lebeletše batho ba go bakišang ke ntho e ke tepotšang yona ka bana ke motlhoki ga ke ne selo le mosagare o kgone ba kwa ba bolela o kgone ba bona ko ba tsa mosegare kore ke ka engwe tselane kore ge ke tlela ke ntho mpe mo gona mme re ka ya tšhaba okay ene re ka tšhaba a ke itse borwae go tswele le screen sa something e ke tlo e bonang and then ke thome ke ntšhe matlho ke gomole ke bone ntho ela kore be itlo diragala ke re o ne nako e kae o phela le mokgotsi yago sebaka o ne bana nae ke ne bana a o ne bana nkrile bana ke eng nto mo bophelong e ileng ya go tshwenya mogopolo ya feleletse ya go bakela kgatelelo ya monagano go ono ba o gopola gabotse se sempe se se ileng sa go tlhagela sa feleletša se go swara gampe sa go bakela kgatelelo ya monagano o bona kgatelelo be ke sene le yona ka mokgwa ke neng le yona no ya be ke le right net kgatelelo ke ne le yona after gore ke romelwe ka ditsotsi ke tšhušo ke dinoga tšeko gore ke noga ke maiba ke sa botša mma ke re maiba kgone go fihla Pretoria le noga e kgone go fihla Pretoria mma re moloi ga a tšhabelo o maeba mo a kgona go fihla Pretoria bane ka 1:30 ke botša mma ke robetse le bokgekolo ke re ge bane ke go botša ke re batho ba berekiša dinonyana wa ikwa mma rao vele nonyana go lla nako tše 1:30 and then wena Lizzy maiba o kgona go bona jwang go le kua toropong gore lebale ke lela la kua thulaine wa tseba gore a ke tsebe gore wine and then ke nne le ntate Shiba kore ke maiba ba fofa ke nne le ntate Shiba ba fofa le ge ke le toropong 1:30 ke re maiba shia a lla ga rampa bošego le ba mosele a kgante le ba ga le robale le ya robala wa tseba rena ke nyaka go kwešiša goreng a ke re maeba a gona go hlemo o kgona go kwešiša jwang gore maeba a ke a bonang mo toropong a ke a kua thulaine maeba a gore ke tle ke re ga rampa bošego ge a ke re ga rampa bošego ge wa kwa šia maeba a ke re a sepela mo godimang a kone gore ke tle ke re ke a thulaine ke batho ba le ke ba bone mo torong ka re ba bona mo torong ka re ge ke ya ka gae ba tswelela ba re ge ba tswelela go tlile mme ola tsena mme ola a feta ga a feta gona mola mme ola ka bona re go ntate ka bona a shu a ke tse gore ba tlile nkwelela gore ba tlile riang ntatola a gome ntatola ga a goma ka bona o hlakantšha ka mokgwa hlakantšha ga hlakantšha ga a tipa mma fase game 2 mma ba bethile ke stroke mare no o tsogile ga a tipa mma fase ke ge ke mo lebeletše so ke mo lebeletše o mixitše ka boloko batho ba ita motho stroke ka boloko ga ke re ba re ka gae be ba sa bone le no ka gae ba bone selo ge ke ba botša ba ntše ya sempolo o tipile mma fase o re tatola that's why ke re lebale ke mme le ntate o tipile mma fase a ke re nneko ka bona boditše ntatola rashu ntatola a tla ka bona go tseba bona gore ba bereka sekae ntatola ga o tšea ka mokgwa mme tšhantšhang ka ntse ka bona dira mararang kodi ya gage mme ke ga le busy ka boloko tatola ka bona mo tšea a monela ka mokgwa monelang mararang kodi ya gage ngwana wa family ya gage le abuti wa gage le mokgotsi wa gage be ba mo lebeletše and then semaka ka lora toro e re mogadi bo mogolo o tseba ka thero o reng a sa bolele ke ile ka tsoga ka rapela ka re ke mo kgopelela tshwarelo ka bana ba swantse ba emelele ka mma ke buti ba ba ithuba ba bagolo jwale ga re bone ka go tshwana go ba begela ba tšea dilo sempolo and then go re go le ka mokgo ka re ke lorile ka mokgo ge ba dia mararang kodi yana mogadi bo a feta ka re yo Lizzy a senke wa re o tswele o ile o hlola ba rone ba dingwe
bona ba ile ba bolela Wow. ba ile ba ka go tlhoka bane ke rawa ke a mo leboga modimo we ka ba no ebile ba mphile letogo la go tšea gabotse Na pele o ya go thwasa neng? ke matšhankuru a le gona wenke be isoka A ke re gore ba go file letogo la gabotse? a nke re jale letogo le la ba mphileng lona le la ke nyako bolela nnete o ka bona lapa la ka gore le hlakahlakane jwang a ishem le hlakahlakane jale ke dipoditse wa bona go ya ka nna be ke dipotse gore ke tlo emiša ka moka ka sepela ka o thwasa ka tlogela go hlakahlakane ka mokgwa tse dintšhi be ke tla di bona ge ke bo go ya ka moya wa ka Okay. And then why mogala ba gago wa se ya go felegetša mo lekgono? o ile Petersburg Oh. And then ga geno o kwana le mangwe e leng gore re ka kgona go boledišana le yena gore re kgone go thuša. mma o gona ke dipotse gore ge le ka boledišana le mma Re bolele le mamago. ya ntho kgolo ke mma ke re gona ee Go diragetše eng ka papago? tate o la tlhokofala gore re topotse gore maybe e bile bolwetse fela O ba godile. sa gola ka mokgokane bakgotsi ba gage ba bangwe ba sa phela Okay. And then ke nyaka go kwešiša nto nngwe mo Ausi ne. O kwagala o tshwenyegile moyeng ene o kwagala o le motho o phelang ka letšhogo ene o kwagala o le motho o sa tshepeng motho. ke sa tshepa And then bana ba gago wa ba tshepa bona? bana ba ka ke sa ba tshepa Ga o sa ba tshepa. ebile se ke tšhaba le go bolela le ge ke sa bolela Ntho o sepelang le yona ga go ne maela e feleng e go fa ona gore tsamaya tepolaye tsa mo phela o nnoši. a nnete wa bona go tepolaya ga go mphitlhele nnete bane ke no fitlhela gore enkebe ke no phela maybe ke ne ke nnoši jwale ka bana o tla phela o no nnoši swantse o no ba strong Santse o be strong. Ausi Lizzy wa bajwa go nyakega ba geno re ka se tšee diphetho re ne re nnoši mengwaga e ya go dumelela seemo se a gana go tlhokagala ba geno gore re go thuše ka gore bothata bo leng ka gare ga bona o ka se tentšhe ke bona ba ka go thuša go gore o tswe nna ke gona ke go emetše ge mamago a ntumelela nka thoma ka go thuša so ke nyaka go kwešiša mo mmerekong o bereka o ntše o ne le bona bothata bo o neng le bona ke ne le bona a ba lemoge gore Ausi Lizzy o a fokola a ile ka bona makgwa ga a tshwane le batho ba baso ke makgwa ke bereka gabotse be ke bereka Sontaga okay ke peace job ya Sontaga jale monno ka mollela ka re a ke ne mmereko go ile go bulega kepe mo go yena a wa a mpotša re Lizzy ke go keretše mmereko le gona ke tlatle mma a bajwa ke lora koko a re ga go ne le mo a yang koko a re ga go ne le mo a nako tše ba fete go mmetha ka mokgwa ba mmetlileng ka bona mma le ka gare ga molete ga a le ka gare ga molete a dutše ga a dutše go a tla toro koko a re ga go ne le mo a yang ge ke sa theletše gore koko a re ga go ne le mo a yang ka bona 2 days 3 days ke le gore monna lekgowa after monna lekgowa ke ge ke tla ke re ya mmereko sa botša mma ke re koko ke a moleboga gore re kwa tepona gatša and then Ausi Lizzy ba gabo mmago ba kae goba ba gabo papago ba kae ba e leng gore ke ne kwešišo ya gore ba ka kgona go ka go thuša ge e le gore maybe ba o phelago gausi le bona mo gongwe bona wa batšhaba ba kae bona bona ba gona ka moka ke leboga gore o ka nthuša nkane ka ba bitša rangwane le mma le bobuti nkane ka ba bitša ka moka gore ke tšwele so ba re ba ka nthuša nka ba bitša ka moka nka leboga okay wa go bolela le bona le rena re tla bolela le bona mathata a gago ke a mantši kudu senganyane ke nagana gore for mago a gago re tla ba ngwalela lengwalo re ka se bolele le bona ka founu re tla ba ngwalela lengwalo
la gore ba tsebe gore re go kgopela matšatšinyana ka gore bolwetse ba gago a se bo motho a ka bo alafang ka letšatši le le teng. Ke leboga gore o tlile go nyaka thuso ene ke kgopela family ya geno e go thieleditšeng ba go thushe ba seke ba ya le ntho ge e go raka gausi le bona. O nkuša bohloko sese. Ke a leboga. Wa tseba go ba motswadi mathata a wele wena ka nako nngwe o hwetša bana ba gago ba go ga maoto goba mo gongwe ba ria ke seemo sa gore ka gae ga gone letseno a go be gabotse. O motho le go rapela Ke rapela. sa le o ya kerekeng neng la mafelo. Be ke reka sione ke gale be sa be ka ba le bana ya ke itlogetše be sa be ka ba le bana. Okay. Ka nako o phela kerekeng bo go le kaone ne. Be go le kaone. Alright. Ska lebala go rapela ausi Lizzy. Ska lebala thapelo. Ke bona gore thapelo ya bereka. Ya so o ska lebala thapelo. Thapelo e bohlokwa go o phetha taelo. Re kgopela ditaelo ka thapelo re di phetha ka thapelo le go bolela le medimo wa borena ka go phasa ba re fa taelo go go fodiša. Modimo a go šegofatše o fole a go dire ka go loka a go šireletše gare ga manaba a go tshwenyago. Re tla leka sesi wa tseba Ke a rapela. re tla leka maubane ge o ka lebelela matšatši a mo radiong go ba le balwetši ka go fapana. So a gone gore re ka raka batho re a amogela seemo ge se re gapeletša gore re nyake ba ka gae le batho ba kwele re tla nyaka ba ka gae ka nnete ya. so nna ke lebogile sese kudu ke go lebogile ke re sese Ke a leboga. magagešo meri wa ga Christmas shu re no e te tshwara gabotse ra tiketla ra dula ka gae ra swara taba tše bose le ba ka gae ra tiketla ka Christmas ya rena ke le lakaletša letšatši le le botse le ijeng le bana batswadi bogelang bana ge ba apere diaparo tše botse tša Christmas le tiketleng le bona ka moo gae. Nna ke le moroka ke re go sasa magagešo ka gae go tlo šoma ngaka Mmakola ke tlo no re šumišumi go ne le mo ke santše ke kitimele gona ke late ditaelo ke tlo bereka ka Groblersdal ka Friday ka Christmas a ke tlo bereka ngaka Mmakola o gona ka gae ke fela ke re ke bereka ngwaga ka mokana ga ona ga ke no tšea letšatši le le tee le nna ke no bonana le tše dintša ka mola gae Christmas a ke tlo bereka fela bao ba ba jwang nna le ngaka Mmakola re kwane nna le ngaka Mmakola re kwane gore Christmas ke tla bereka ka New Year o tla bereka nna ke tla bereka ka New Year ka kua gae so ka di-1 le gona ke tlo bereka and then go tlo ba le nako ya go tšhaiša so ke a kgopela magagešo gore rena a re tswalele re a šoma so ka go rialo ke le moroka ke a le leboga ke leboga le thekgo ya lena ya ka mehla le ka matšatši magagešo a re rataneng re thekganeng ka mehla thekgo ya lena ya go tloga January le re babaletše modimo a lefe mahlatse mahlogonono le re thekga ka tšhelete ka di-data magagešo ke leboga thata tate Maubane ke lebogile kudu le batheeletši ba Motse Community Radio Station. aga moroka a re a leboga Afrika Borwa ka bophara re a leboga le ba re swarang ka di www.msrs.co.za go tšwa di-provinceng tšeo di fapanego magagešo re a leboga